Nga ai ku play ya pi we hakating batyang tam jong uji space. Kumju ya baharok kinong kersan ki para bengek ki parlok wajupek barsngap lamba kana ka channel ke belati keteng da ibadu kana. Ngadai ibadu bat hakane ka por ngam don kanori kana ka cinga tu kana kanol kana ka cinika. Wat nam yam wat nam susi ngadon pat ciba ikecing keli ke jompi. Don katukan ni kelatek singa, kibelah keli yang kecing keli. Bat ngadan asli kecing keli bani jiba, bat kani kecing keli kadai halor, kecing pensyo ya uji space hari klau dau setan. Ya kani kecing ja kecing pensyo ya uji space hari klau, ini siap hati lain teli di gospel kata kadai gospel kajong Matius kalong basau kerkot ke beningkong, gospel kajong Markus kalong beningkong kerkot gospel kajong Lukas sau kelenong keba sau ke dekat keba ningkong hadu keba kelai. Deha kini kapor ngin thai no sya kecing keli ba keli siba da we para bengnya. Ba kani kecing keli kalong kumne. Hato uji sukes usya cingit hari klau namar bau tengan ne usya cingit kena. Hato uji sukes usya cingit hari klau namar bau tengan ne usya cingit kena. Dekat jubab ngin siam nak Bible hi kat gospel ka jong Matius kalong basau berkat beningkong ngin kuleka bat insya kedin ki bang ne anda kumta laya lamno ya ujisu da umen siam syakari klau ba an pen show yu do sata ngin kuleka dekat ka ba anda ula sya jingit sapo si bat sotumit hadin kata ulatngan pi hadin kalau syak jingit sapu mit usat ngan. Kanek man pau ba uji suki su syak jingit chua. Bat anda la dak syak jingit usat ngan. Nga pi de asni lai sni ro syak jingit. Makut. Re badan kamon. Jingit de boleh la de. Dia ni apa? Uji suki kamot ba usyak jingit chua usat ngan. Kanek man pau ba usyak jingit kena. Om dei ba ngan syak jingit oh la ngan de syak syak de kita. Usya jingit kena ma de boleh usya jingit kena man persoy udo setan de hari kapor ke bamenta in thai pat sketching keli ka ba kecing keli ka ba la keli pat dai we para bengai ngai ku le pi keli kecing keli ka ba kalong kumne bale wat hadin ba uci supil sa sya jingit sapo sni sapo mit habo tengan balai umpam lagi sok lagi pa lagi ding kesik ke badan hapa klau. Hawa dan hari klau. Kita cingkeli. Balai bau jiskus umpam lagi sok lagi pa hawa dan hari klau. Wat hadin balai syak cingir. Syak bangai ke jubab kalau kam. Turang kemudian. Dan atli ke cing jubab. Ke jubab ke baningkong. Banlek ya kamon ke jong belai pen pensoi u dau setan. Lada pedang Usaitan Unjukkan tim syai benang Lada melong hukun ulai Depan kelah Ya uni umam Kenapa ya Pagin pulih kata yang siap dengan gospel ke umat Matius Basau Dekat kebanding kau Desuan poi sekarang ke dekat Yang kau menangi pikan mau ni Anda lah pembaptis ya Yesus Kristus Wak Jordan Dau Yonis nak pembaptis Umensim jong belewan hari ukum paro, baru umensim mulai alam yang uji sekali syari klap. Ketangin siang ketemu gospel ke jong Matius, kalau besar benikong mulai alam yang uji sekali dah umensim syari klap. Ini pulai kan? Anda kumta mulai alam no yang uji sekali dah umensim syari klap. Baat pensyo yang dah setan. Jadi, mulai alam kenang yang uji sekali syari klap, beliau pensyo yang uji sekali dah setan. Gospel ke jong Yohanes kalau basau ke dekat Arkusau kitit kiba ulai ulong mensia. Dai kemen banlek kemen ke jong ulai uji sukses. Hapan sia. Ha. Mapen shoy u dau setan. Nama uji suong ngale kemen pa junga. Kemen ke junga hi. Dai ke jubab ke arpat. Lagin pulai binya eka Bible. Uji sukses unom lah hiban bam hari klau.
Nam yo sok him yo ding sik him yo pai ye klau. Balai namar kene kin ke ba tho hatin khasi ri klau. Ngam ong bakala kam bakala. Langin hasya Greek gede. Eremon. Abang Eremon kamu desert. Bang desert kamu karishap karib dat takimau sudah. Dia bang Eremon neka desert. Ne karishap kamu dan takimau sudah tin khasi lawan no. Nilabat no hal neka po kari cloud neka deki kari cloud. Kedia cloud neka cloud hi tangba om dan so om dan pai. Nama dan takimau berkisiap sudah. Nama natin Greek kamut Eremon hatasi lawan karishap bat kari badak takimau sudah. Di hari ni kapor, wat lalu Yesus Kristus dengan lat ladau kuat bam lagi sok kipai, unam lak bam namar om dan sok dan pai hak kata kau oleh lam yu dau manusia. But ayu yotra Yesus Kristus ujap lu yo saitan. De wat lam kai hari kapor Henry nanti pada iban ang ni. Lembah kini ke cuba. Kan mau. Ni day ban long kiba ready belapan kre ban ai cuba. Lekino kino kibanda halo ga chinget ke jom. Kata ga itu hagi sti ke jok Petros. Lakan mau yang ai pi wait ke prabngai. Tengin minat ban pulih ke Bible nginya pusan nya ka. Nama kalong baceliu wala kentin ka pasat mesim da oblay. Ikinong thot. Kalong baceliu hadu kata-kata indua pengen yo ya si sempat. Boleh kerkui ke cing ke jom pi wei SDM yo ya ci san tapi kon bro ya ke cuba. Dekum cuy ki para nge so pada komen kan tapi so day ni pun so day ada pidan keno cing kali komen. Nama ki komen jom pi ki ai men sim yang abangan dahi kai pi. Bangan nak lut ki wei per ki video bangan le kino ki kam na banda ke jom pi nama ka pi ke cing sei so. Boleh kerkui ke cing jom pi pamalang si. Nak burung ke jom pra. Amen.